if we sail a little bit high. Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. Oke, sekarang kita sudah di lokasi air terjun Tumbunga. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 40-an kilo dari kota Makassar menuju pelosok Kabupaten Maros di Kecamatan Tompobulu ini. Jadi untuk masuk ke bawah ke lokasi air terjun, kendaraan roda 2 harus disimpan di atas. Terus kita jalan sampai 1 kilo, turun ke bawah sampai di air terjun. Karena kita tidak boleh berkendara masuk ke dalam sini. Soalnya jalannya licin dan tentunya berbahaya bagi keselamatan. Jadi mending kita jalan kaki agar lebih nyaman sampai di bawah. Ayo lanjutkan perjalanan. Oke, setelah berjalan kaki cukup jauh dari atas, dari parkiran motor, sekarang kita sudah sampai di air terjun Tumbunga atau air terjun Bontosomba yang lebih dikenal oleh orang banyak. Itu lokasi air terjunnya. Nah, di sini sudah ada gazebo yang disediakan oleh pemerintah desa setempat untuk beristirahat. Ini adalah lokasi air terjunnya. Kita lihat ada beberapa orang di sana yang sedang menikmati air terjun Tumbunga dengan berenang. Sebenarnya keesokan air terjun Tumbunga ini. Sebenarnya kendaraan bisa sampai di sini, cuman untuk baliknya itu cukup sulit kalau hujan sudah turun.